أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Siddiqa, you are invited. Thank you, but I am fasting. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Do you know that other colleagues are fasting? Why are you not fasting? I have stomachache and I am unable to fast. وأنا جائعة. It is not recommended to eat in front of people who are fasting. We should respect their fasting and feelings, especially in Ramadan. I am sorry. I didn't think about that. I will eat somewhere else. هذا من حسن الأدب. جزاك الله خيرا. Hey, why did you take that? I just need it. I will return it back. Stealing is haram, especially in the month of Ramadan. Ramadan teaches us honesty and fear of Allah. You are right. I am sorry. I will ask next instead of stealing. That is good. Allah loves honesty. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan Ash-Shamsu wal Qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. دبنا زمت نبوا. نانتي تتبعت. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله أكبر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Parun duma naawuni ni son chati nya vulan pasa wonta katalan ti tabu naawun yetwa ntan sunu mitimi kunyala karam bihi na buhanda insha Allah ti yel karba ti yel zon ti da fanum be yoma bamal non ti da fa pambo ku shi ti kana ce bambe yin son za bamal non tana nda fa kema won nyam biya nda fa kembala won la nyam biya won nyam won sana iza bon so ba bon be o nda fa kembala wala nyam bi dogro wonya afa mutada afa mutala mubtada bi mutada bi so da ya no ko suhra do antirte ne tam kam ko jino suhra do me e be mi yo o mpraba bi mbala mpraba bi nyomba ma ya mpraba bi mbala mbati zo pa bi mbala ma madin ba disons mpraba bi nyomba anyo man bi do'ro mbala ma dozo dole nya ami ko do biya ko suhadu wata to dozo na on sont min baza don inshallah ba mi ko len ta fan ma na on tun ba kata bagasiya tana ko len bolla yin ko garashti ko ti ko tina tin ti da fan ma za yuya bismillah يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. to inshallah matina bchan ampil shalma bo yoma nashur ma kana chango to ta sun tukulen tira za kurma duna kana tisa zan shal puloma tisa zan na wani yara na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban shin yarba yubma kana wani yara na no yimbe yalane ka kulu yulumba bi sa kunyala sahabalin ko palamba bu kunyala ba fo da bu dibu da bu nyubo da zabila na won sane na won kalma kar doya da zo da kuyan cancan ba sa yinga kabnan wula kable bayan cibda sa ma pune cibi ku pa ba za ma pun ka bin pema halle ni ciyama da salma na won gumci da dana na won zom tunan bo kana bizan ne kana tana ya tola da yoma na shurban bo يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ne dabsal kanna yoma da hanshal kanna dabsal kanna nashur muttaqina ila rabbihim katiyan inde yirsi ban zoron da mana wone katum da nawon borshale bi ne bu jar su yana taba o ku so ku je so non won dan la nirma pu don bin yanne iku nan nan gbanche ne ka dan wo yeto agarba san dan zanda kebla ban kunya la banti ya manu da mana wone ka zor na wone katum nawon borshale to ban dabsal kanna dinye ciya ma dabsale ko yan nan wala ko yan yirsite ma ya ga tinya la ban tabge wo yirsite tiya nya la ban tab won tabge nin sa shabban zor mun na wone an tabbatar shadin fatarga kabnan wula karna ngmalla kama biyan bala la kumnima nya ba kaman ditanan ka na ka na yancan on ba wahala ka bando pambabla ka bazanan wula ka kul dole an sanda na ka chenla to diyan ngmalla lala da salma ne karyan do katiyan yina biyan yina ba balane nya ban tabge na won nan boso bakara biya bazo ka chanta ce ya polo aljanna ma ka cin ma ta cema ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. iyazu billah na gumte ka cance bugum duniya bugum ci amma bugum na gumte ka cer zaha kima amini ma kabnan wula buma ma mi ban ya kabnan ba wula kaman bin karta bin yarala ونسوق المجرمين oyo kama tusakul bahaim kaman ban karta bin kobr shamla kabiyan karta bana ban karta bin kobr shamla mashatan atwashan kabanyira bin chana bana bazo ka bichana nyama biti karta bacan bugun woni ya bana bran par tangba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nika nyaba kabna malaka man la kumnum la sabla kumni gbaba kumni gbaba ka konyuru kulu wumba ka guru chana batun yu kom shamla na ya nyaba ka bi ka banna bang man la na on som tinambo na on chete te panti ka gutu so summa ka tidole o benyan chansha bada zaba ni am pilsham benyan yisi gbala tangbanne ka pila zaba sham
halati chanta page za shi shalbin yanzane kabnan karba saryan kabnan chanta nan wulan ti kebe kirshi na on chata nyala bayan biyan fu suma la pune na on chata nyala bayan biyan fu suma la pune na on mutakatare kabu karba halle ntana wula tsamba ti kabo ma pune sashal ni ce sashal bin yara ban biya tangban yan zo ka yarba yubla bami bi shetanin ma ban karba bami ba zaha ntana te bi biya kuma shi ni shaba ban zamba no boxing pune box ma pune ba ka zaba tuha mbe da box ma pune ban na ban yang malaka ma tap bimbo box ma da ban wakati bon la ma adaka na on som tunan bo don na ban yang man shambala na on som tunan bo to tichama لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ولا درس الماء انتهى سهنة نبغونا أي بغون بمن شيء تين ما زاين نولا بين بلعم بيلغينا باتو يو نعوزم تنبأ نبغونا بين بين لغينا لا يملكون الشفاعة لا يشفعون ولا يشفع لهم أني بو نعوزم تنبأ نانجا تتي بانتي نانجا تنيا بانكوين دولنا ويتوا imani kabni son kaniyan nyima son kaniyan faba bai so ku je besandane so bi son kaniyan tilba son kaniyan je besandane ani bo bazanya la bayan nan halaka nala banma illa man ittahaza inda arrahmani ahada biyo Allahu akbar nan tatinya la bayan biyar pune ne amal salihu fa innahu yamliku shafa'atu tunsuma man tabbutun suma ma ban bat bitan ban ya zo butun sumala da banya bantiya nula باتني بين تمسندانا دي شبا قال ابن عباس يلي الأهد القول وما دنيا دينسان شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله انتي يمان لكدما نان كنكب جمدا كرني يمان لي نايب يروتي ينكرغ من تكي إلا الله فاشي ناون كونكو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بيو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا to bambo ma banguna babiyan ya alkawli ma fashe banti ya manun duma na won kon kun ya alkawli ne bansan la illa bila man ittahaza inda arrahman ahada biyo bansan na woni ban kon na won alkawli fa innahu yamliku shafa'atun qala ibn abbas ma al ahad banya banti ya manun duma na wani bayan tinya alkawli inta so ne nan karanta zanan ba ponan da talamba ban canci ya mazana an kaltin da zanan ponan musulma bi zana an kaltin ba ponan banti ya nasaran duma na won sana da da musulma bi ku karbana karta so kam zana banti an tilgan bo ba mi bi an tilgan bo banti an tilgan ban bu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nama wa qalu tahzar rahman wala da bi ay yahudu wan nasara ومن زعم أن الملائكة بنات الله نبني بنان ولا بان كم زعم بشر باندو مناونه شبيال يا ببوبون شبيال يا نملائكة من يلا ناوم بيبونسه بشبنا يرشم بلا ناوم بيبونسه كشم ينا ناوم بينيا ونه أنب إيسا وبانيا أنب إيسا ما kaza dan maza ban biyan talgana won yi kopo ne bayan titrunya ban kuti ya manun nama na zo mutanan ba to kad na won ya wala karban bo لقد جئتم شيئا إدا بتهبن شادم بينا كرب بفجل باترغا بن شادم كوبي تو بجسا أتيتم أيها المشركون يا ين المشركين ما بن تشفرم دمناو ينتهي تو بجسا انتي ما ينتهي تو زان تو بجسا زانتي ما وما يا ناون زعس بن شادم بينغر بن شادم بي نتوم بير بلب كمزا يا وما بينغر له banti yela lai tamba di be tamba dem biangar la so ka maya ma to panta ma ti yela la biangar ngo yela na kala bat bana wona nyam po tim bi hal shalna katana da bransan da la biangar ma shitana la perperle ntiti kata bammi ka jolle tan musulna ma ka nya musulun pour jingle anya musulun pour jingle ma kana ntom to dolle la biangar ngo musoy ko mosa abto zanga manti gel qur'ane hala ko be mi fin shaka ko mila fatiha kun ko bana won zo ko zanga fatiha kul kana fatiha ka yarndu mana wona bi ala babana buhana mana babban fatiha ma ba ko zanga adagban ku yarndu mana min da na won ta bal ma zaha
gum de za yero won so o mi na ta zan sulo o di pa shel o bi anta duniya ngo o bi nan an bor shel ma duniya ngo she ki ama ka yen yar ka prendre a bor yon yoma ntan ti de ntan de baksa san ntan bamba mina won san ti de babin yaran zan na ma ka kipa ka ki kanya zo biarlana na on gum tan zo bietale zo bi ben na ti ben na hankale ka yen bi aku bor duniya ma ti yan yala ban na wala ban ti dole la yelo ma nti pinya zo biarlana na gum tan zo bietale zo ne bita he to biaka bita he to biana dem bi fala ti chama تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض Allahu akbar ne sasha ben yare to an wasu hashal kan ma zaya takadu samawati tafattarna biyo ay takadu samawati tatashaqqa ne tungbani ya o che biala no bo karinya la kashal kam zai to biashal ban ku yatir nawon ma ka tungban ka biaran gum tungbane ne sagbana biyo kar biaran gum le kar nawula kar du ku che biala ne ta bo anya la bo wata bombo وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا na unsom tinambo ni bit tamshel ban ku jiya yar ya ta'ama ban garma yel mahalan ta pat zaman wona ka dirbina ka shabna ku dol binya ga na ku biyar fu na ku biyar la ya ta'afu ne yarle na unsom tinambo ni ban ku yar tamshel kam zama sagbana ku sulni ku ungum sagbana da parmeje da chabiya da tahe di pandu mana wannan rahma zo biyar nu ku madar yan tahme ka tangban baza la ta shaqul ardu ka tangban baza preshe ka ba chabiya nan wala da tahe wata bumbo وتخر الجبال هدا zuedun wata blan yara ye zuedun wata blan yara ni tahabbir shale tum bishale bin yar to birshal bin yar tin duma ma balala bin yaran waza na bin waza za da prapram shaya ni chabiyan no na ta kashal kamza ha ngurum baba ha nan bahalaka poi kabna pachiya mama amma na wanda ba tuba ban ma kam ko fon kam je lehirle to أن دعوا للرحمن ولدا ai da butu kamata ki bo ne izan etin rahmana ngoma ina je bo yin izan rahmana ngoma ya ngunam nan kasumo ina zan bi dalmo to bana wona na on som tinan bo ne bi dal na wona bi dal na nin sala na wona manin salma atin dogra taba ngunama so bin namo ngunama ngunle namte atin zan na wona tile zan bi tizan ntir dal na wona to tinan وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا da butu kamata da kul butu kamata nan dumana wo ne zan bi zan dalmo no mal biya wala zo kada ku yin she na mal biya na on som tanan bo na on ka biya kuma yan bagi be وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا to da butu kamata nan dumana wo ne no nan wala no mal biya da bin mano na on ka biya o kapa wonyelo hunna wo no konyu ko namti katanya ban mal paba ne bi amma na wona wahidan faridan ay wa kullu fardin ya'ti yawm al-qiyamah wahidan faridan yuza yuna kamza ha na unsom tanan bo na un chati tay pante ba mi bier puna yar hal no zoma na won yihim bar pune na wona rahmana nyo to hi bar pune na wona rahmana nyo on to hi ta shabr pune shami wona bukulun pambier pune hal ti pachiyama na unsom tanan bo إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Allahu akbar ni de pashal pahla iku yino kam zaha in kullu man fi samawati bi wal ardi bin shakam ni betan ban yangu zo yini sanama bin shakam din bene illa ati rahmani abdan yanka iyan palan duma na wonan ya daba izayan pam nan ya daba na won sana na woni ibiyan karanta nya nin sade ina won bibe na won pa daba yan ya na won sana لقد أحصاهم وعدهم عدا na won zam tinan bo ai
naawuni bɛ zanni ka naan yɛra ni naawuni yaa o kali bɛ zaami adadahum wa ahata ilmuhu bihim naawuni nam di gilla bɛ zaaha ayabo o nam gilla bɛ zaa ko o kali bɛ zaa o mi bɛ zaa kanli o mila bɛ zaa kanli tingbanni ti binshɛɣu kam za o mi ti zaaha ti biɛhigu ti zaa kali ni nyɛ shɛli aya binshɛɣu bɛ sɔɣi ŋun naawuni ti yɛla puuni zaa tin yɛli tɔɣu shɛŋa tin tum shɛŋa zaa di bɛ sɔɣindima naawuni o mila di zaa tin paago وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. نتزاها وكلهم آتيه يوم القيامة. كل فرد يأتي يوم القيامة. نسو كم زاها بن كان بيعمل القيامة وحيدا فريدا. سو كان تنكنا بيعمل القيامة كونكو أكوين كان بلا مال. لغة كان صور كان tibgibu kani ŋun be tibgi sindi kani gbarigibu maa punti zaa yin bin sheena naawuni tuuni naɣala ban gbubi nduma naawuni rahama ŋɔ ban ka nduma naawuni yɛn zo nam bɔɣu amma kama che ban kam zaa yɛli tɔɣu yuya ti nduma naawuni bɛ nyɛla ban yɛn niŋ hasara zo naawuni zom ti nam bɔɣu man ka ti ku nyɛla ban yɛn ti naawuni yɛda yɛli kam zaa ku paga zaŋ ti ya nduma naawuni a nyɛla samli a nyɛla wula faran gbaaga a bihin kpira naawuni ku a bihi zaa ku zaa man jɛli naawuni di yɛli ni ban bɔŋɔ yɛli niŋ ŋɔ ka ban bɔŋɔ yɛli niŋ ŋɔ ka a di dihi tabili ka di zaŋ shɛba lɛbi a dimba yɛni ban niŋda zamba ban kuri a bihi ban niŋdi bimbo ayi di ka lala naawuni zom ti nam bɔɣu ti chɛma إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أكبر. na manya ina lazina amanu nanya banya banti ya manu duma nawo kati ya manna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ya manu bin kubiyo biyan kimi bi mi kubin tunawo sallallahu to wa amilu salihat biyo kanya bantu tun suma kana na mu zan kai on tie ne vo bibiha mujrimina yato bibiha ma yato amana ma ko zan ni musuma mi goda dinna mu'min ma ko zan mu'min nan badinna ni wula ne mu'min ma ya بنبزاها إن شاء الله سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة. الله أكبر الله أكبر إن شاء الله يحبهم وسيجبه أتبذا سيتبه ويحبهم إلى الناس نعوزم تنبع بان كم تمتون سما انتين دما انتي بمان الدنيا كجمنا ونه كزنا ون كونكو ŋunyenna binshɛɣu bi pahi naawuni zuɣu yisa bansa kana dɔɣili chiyama yurinim ŋɔ kuli yɛn be ti mini ba sunsuuni dama ti nyɛla ban yurim duma naawuni ka yuri ti da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ti yuba ka zaŋ di tumtuma ka sa paana chiyama ma ti yɛn paai shɛli m-bala maa naawuni niŋ ti ka tari lala ti chɛma فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. تندمنا أن بسنك يرانا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما يسرنا بيا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تبرق القرآن وما زنتي أن محمد صلى الله عليه وسلم أزل زغو كرني لربانشي أنا لابو نازل النولا تبشر بمبو لتبشر به المتقين. تبرق القرآن وما يا كرني لربانشي زنتاما تقرأه هنا كرندلي وجعلناه سهلا كركوني صوت يسيرا لمن تدبره نيمسون بهندلي بهند القرآن ما نكرندلي أكو ينجل مكرني صوت زنتا أيوة كشر كمان تبشر به المؤمنين متقين دما اللي ترى بتزان ترى مؤمن نما بنزورن دما ناونه انت بس هو بيل الله بال كزان دمي يا دي دمي يزع بيعمل بولما كزان دمي وتنذر به قوما لدا. نعوزم تنبوا كابزان دزع بيعمل بوليا وتهوف به قوما بنيفش بان ولا بن يكتشين دما ولا ban bergen dumana won ma ka zan le dimi farsraba kama tin yarda ya to an washin ma mun kamza hayi wumle karnya na won yen yuso mun bago ma an ta dolla na won zubula kace sheldanya na won zasra dol saha anya anawla anya mun talga na won ta nyala bayan zan za su ma tum tuma ka talga
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. bayan wayyale to bashira bihi mu'minina muttaqina tinna dati mu'min nama so piyale lahbale na ban zorna wun ma kaza ka ba mumi dabbiyam ani ban mir nan ban tiyeni ma kadan ban tiyeni ma patar ga ma to piyaba mi dabbiyam abla matu bangun na won wa kam ahlakana kala na ma zo ya pam ay kam min al-umam madiya ni mushabban garma ya ahlakanahum tunun ba halaka karnya kashar kamza bi takzibahum bude bijire bin maratar rusul bitu nama tun da na shabban kanna na tun tun bi shabna na tun na bisane ka bayan jirin yarban ku dile o soyurin ko yarba ma kana woni yele to ama wannan ba halaka poina tinan bambo zo anda muhammad sallallahu alaihi wasallam o ko zan musolo هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر نعم زمتنا الله أي هل ترى منهم أحدا دمو أكون يبسو أو تسمع لهم ركزا بيو أي أو تسمع لهم صوتا خفيا أكون بسو لون كريرنا كرسوبي كربيبولوني نوما دي تعما زاني لولا bizang ma nibda nan halaka nun gare bin nan halaka chongo ma solomon bidam le be chiya ma be piya be gbalane ben yan pisa shalla azaba shal banya tun banya gozo nan da nan ne bo shaba halaka ma azaba shal banya tun banya gozo kana tunan ba ka kura ka yel na won certin tun non tuba certin tuba sa za pun ko bana shaba tun ban ko bala zosa nko ba hali kaman tun ku shin wona da cha da nya ta zamana na da cha tumatun wona anapun su tu ba anapun su na zan ya to an waza to sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ka ta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun yandu mana wona nda umodin nan balala mun ya kana ya adalu mama ya unku leba peltin gbanne ka abiya ne unku leba pelka abiya ne amma bugba to ko yam biye yirma banti yam biye yirma to ko biye yirma duniya babu ha biyan burga man biye yirma da la sama ya to unku ceba na dahamba din chana on data na dahamba ka bin shakam ka nun tomzan ta ba tunda ne bihila ta banan ta manan ma bin jira banan tomzan ta ba amma nyam zo din biye tisham bi ko karbanno bi no karbanno ka komtin ban karlan jayyibna dibi ko platin ban ma na ku cham kar ku tuya ti ya to abirma zo kana won yel ko ka koma ya karba jeso ni ku yina ba ka yirna biala tete nim vo suma bambo pako ya men kimse ne afa niveau mama nin kuraban ya ban yiso yun jamna wana bidda bakat na nyar biala shaltin yar mama katana nyar lo mama kana ba tambin nyar tunda banda nyar shamma tamba tutula tanin te pamba la kerna wonta na para to zona won zom tan bo ka chanta nyala bayan zant ya to amulab nda won sanna ante tuntu bana wona badana ba halaka atamba ko yan kwaban wasu sa won cin hal zamba hal zusa zaman zusa haka zusa nan to gumbun bi kumse kan leba pretan banana bada saba do gorbacin ma ka suhar me ka suharba ka kura ka lutun ka yisra ka zuru fiyar tan ka yisra kada bil halaka na madagar siya balba kana wanda nan ba to wannan ba shi mu ma zama ka tanan banyale ko zan mi zanti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'an ma puna ko ti yalla tete ka tanan bazan la tumtuma kazan kalam be nyanga na won zon tanan ba zo kamatun kuriyar mu ma da ya to da hadisin mun ku don kana wannan le in sonte na ku karun ma na ka hanyar qur'an ma nurtu varsity in sonte amma ta karnu qur'an ma karbe varsity da bi sonate ta bi handale ta ba kar pamune ta ba ta bi chara sonate ta ban jesu yana tabla ta ban ba tosara ta ban yi jinna wondu kai si chantin no ya to biyar na won yin tarpone وحكي عن منصور بن الأمار عفى الله عنه أنه قال كان لي أخ في الله تعالى تفقدني في شدتي ورخائي وكان كثير الإبادة وتهجد وبكاء الله أكبر no ozo ma min ozo ndako be ma bi ndako balade
mino mabia ka ba to ku kar ta ban tam kam za ba mira ba bira ta ba bira ta punu ko zuma o poro man pam na wun jama kan da ka kumna tam kam za ha na to kar no kumse to falamma بعد أياما فقدته دا شدر سكوت أبنيو فسألت عنه كتبه يلا فقيل لي إنه ضعيف كبير وليزاق بران تنكو بيرم بلما وليزاق بران دو يجانا كتو يجنا ونو يوم دي چان ويان ونو يوم باينا كو بنتنا سلما كبي بوم بلينا كو يلو يا يلما بنن دو سلما كبي بوم نو لابتي يلو بنو ونو دو سلما كو بينو چكو چنا تو ko chakan chena ni chena ma o chena te pango ma ko duye shama wai chema de nyala o do ma de nyala onyo ko do tangban ne le kun le do ya tangban ma na onyo ko do du ma sun shama de no da biyan o ka tagayyara surata no ko na ban za ta kanan ka sabge woni pulkar ku sabge le kan no la jaba ko ni na pulu sabge ko be shakam zan tatawo ma to wannan ban fara ma zakar za prepare kazan la pre fa qultu lahu wa ana khaifun minhu nika dano da biyan ba ma nan ya akhi ya mabiya akthar zuma ka yara min qawli la ilaha illa allah ka ku yar la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fataha aynayni ko yogo ko zo na la ilaha illa allah ma ko ni woni ne wa nazara ilayya kayyuluna ثم غشي عليه ولن الغنمان وكل غنمان يم ولما أفاك وانت كان كوشيا هكا ما لمنا يا هيا قلت له كان يلو مبيا يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله ولن يلا ولن لغيها تو كوشيا ولن ويسي ولن هكا لمنا يا ko lan yelo yaha fa kuntu salifan kan lan yelo parin paharata aksara ya min qawli la ilaha illa allah zum la ilaha illa allah yelo kuna wala lam takulha ko bi yele ko wala yoro ya abi yalla ilaha illa mo yo shamma o ban kada ma yela ma din cin shamma di can la nahaba ma ko le yoro la ma ngun yele ya o abi ko yelo abi yele abi yel kan yela na wunje ga nye ya unku suwa kom mi kuna ka hanga mi ku pujana ba zo ku pa ka pujana ma mi ku pa ka ba swa fataha ainihi ko dan yogo ne wa nazara ilayya wa kayulma wa qala ya akhi ya mansur ya mabi mansur kalmatun hila baini wa bainaha dan chan min la kalman sunsune inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na onzom tanan bo kalmo ka nya kuma nolne di nyala kuma nol ka kuli yara tam kamsa ka kumda ka bonta yala ngona na uzum tanan bo zo tanan hankal pamna ta bihase wai yala na fakutu kan yalla hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim mansurun yalma thumma kutu ya ahi fa ina salat wal ibada wal siyam wal buka wal du'a mabiya kan wazar biyane jinla biya ajmala biya adnolora ma biya akugula biya ada duwan la zabiya fakala ko yel kullu zalika kana li ghayri llahi ta'ala inna lillahi wa inna duk zama ndanu ma karpalan mana wonjine miskin tanana ma tapanun ma karnya kana wansu ko no ma nirbin yampa na won yinta da pune da zo zaman tina wone zo ban jesu yaron tarla ba mi manke jesu ide jesu yama kanun zaman lati taba kanun bi shakam zakarnya na wonzo kanun vien yanga wa inma kuntu af'alu dhalika riya'a lin-nas wa sum'a dano shakam zaman nirbin yabo ne nirbin ya kawum ka binyar ka para kawum da we iku chante chedu we ku na ka chedu ay iku parma no du minde ndakol ba chedu kayenyu o sharbatul khumur ka charnaun ta shangane biya lungo benno kan nondale afama nguna afa yuno nguna ngunjin nyala wala omino mabiya shetane kabu wal maje ko asna ku ce shetanu no mabi shetan ma dinda pa ngunjin
ko ko la ilaha illallah yalmo kayel ka shal kamza pa ya zala solo nu ko la ilaha illallah shari yelbla o da pour makan zase mabima o jolma je na ta toxa kan zase din pa mazon din chaka ni zase shalla din chaka la ilaha illallah ba zase no ne yibna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ngona ngondi ka ta kalkal songo ma we kan ku biya la halpune la halpune kan kulbe zaman wala mane fa aswaba ni marada nika duro moto gbago nu duro to gbago ya karna ko kun nanu kamo yin pimma fa kutu kan ye lebna timbiya azihi mbi ma kan yiro ya na wulni mushaf zan qur'an tamana kabima zan qur'an tamana wa zan qur'an tamana kan de qur'ane in karan qur'ane wani de qur'an kan karan qur'an ma ni karan qur'an ma kai yandu mana wone zomma nan bo chalanta la pama ni sarga shanza ni mana chalta pama kulan pahlala wani ya yalla ma ya kana on chalanta la pama kan shirnya lafi ni nya lafi mo mo ya no kulan labiyo ni nya lafi na ma ya sahabira ya man nan labiha sahabira kan nan labiya pune cergu dien balbal kamza kamar ta zaman shatin biyan dien wiya maza tanan musulun bihi tanan musulun paba ka ta biya fonum zo yun dien wiya ma na wo yihinta da pune in kul pa da pune ka jin saka anti ya ko biyar pune wo yi kallan laban dien wiya pune ne yasma wumbo shaitan kuma nyang mazaha na sahabiyala ka duro yan lamla yaha jama lan lamna yaha ko la yabiya no kun qur'an tona kabi ko qur'an na ko lan karan qur'ane kalan fabatin dumana wona wallan fabatin dumana kan dumana lan to alafi da sa da fara buyi kana lan to alafi fasajaba Allah ta'ala minni ko lan diyan da la lan tuma o diyan da duwa wa farraja anni ka fulala dunga ka chama to ka fu musu ka chama sahabiyala akai fa utu ila ma kuntu fihi hatta waqat fil marad sahabia ko la wona bi halshalma e shaytan kem shambe ndizo abel zona wona intaka la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kara tundutuma shaytan nya to dinya ti de biasha dum pati zaman shatin jiya na onzom tinan mo butam barama kana na on to biyo buyi kana on to biyo ko lan labra pune to de den te pa ni gbango manguna kayele bizan qur'an na biz ne yele bizan qur'an na ya kan je qur'an yule binya bin shadana la wa inna ilayhi raji'un bin shad bina da pune baci gangbar bina da qur'an pune o ku yunu matakara kardo ya wini ma kan ban kaman nan hasara kan ban kaman na wani wasu jiye depends on su je karle e farafa'atu basari ila sama kan kun nzo zo sa kayel indubana woni qur'an da barka balgamin doron wata ma tamma alafi mpala mun yan lappa ya kulan paya kasal na wani ya jabbaru samawati wal ardi ko san dubana kayela fa bai manna ma ana kazalika sami'tu qailan nikan kubiyar za ya to amfun tugu me to an yarmana mun yarma ba min mun yarma kai to yarmana to yala ade anun tuba kalan pierene kalan nun tuba kalan pierene bebo kan ka yuhanda aman ka nan halaka ma mamma wadi namma da zo atuma akurama da kutuntuma akun yarda sharkam zaha akun luka doyen ma na on som tunan bo na on chata te panti na chata nyala bayan chika twil tina imane biya pambiyan ka tanan dale karbe fiala ka tuti yampa ka akuto mbi salongo tuti yampa ka nyala awu halama za da bahiyole da non ka banyara da bona ba para da bona nan ka ba har ba pa ka yina borna wum da ba pa da borle borla bi tura shi da boni ma ka le wum da ba ka wum bu ku tura ma ka wum ka zan la ka fuano le ka zan la ka fuano do tun lapse ku ba ba ne ko bu ba ne bi kala
Tozo ka shaitan kana nangban chini kana ka zan suhu mahale zan suhu balle ka balam zagala pahansolo aku mai aku kayama ngba ma do nan yen ngun dong chi problem wen dang zan da kebla be kala ka gba kan dang ta puha ngban da ban puha ka dang sa da zan da kebo amma sai in kirma ka bona kam ta zafi na wannan ta katar lala na uzum tinan bo tozo sujema tijiyen sujema tijiyen ta shab jema kalan la tikar ne ya non yero man pam kalan kiran da bin kamata ti yim la bin yarma pune ne ne vo shaban ban hitu kuma ma ban hitu kuma ti yim da ne to kum yir ma zai zabi la halakan wona an ku gon ka ka zan yarma bon ka ka zan yarma ta kuma bule zan yare ka san ti yero habba abu gumba aku yero da la man ka ri tata shaitan zan jima na sunna ka zan ti yare ta sama can abu kan kujiya shaitan zan jima na sunna ka nura ka di zan di yare man ko non o furma o pertinam da pala ka yar ka sur tampa mama ka te ngatun tuno miro manon da ma ban na unzum tunan bo ti yim desire ana inshallah ta sama na ma sa na biya sun ka sa tukuna am zum tunan bo ti chirta ta pamba na tum tin nasara ka ta yutab na unzu ka ce tabnya su zuma da bi jala to wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin na fa sani chango na ande ta da duwa na an som tana mbwa tun no blana bazai ka she ku sasante kulti ta hadisi nama don wor kadama won kam yihri tukum o kunya aljanna dibin yana ta da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zalla zo wa yana la yadkhulul jannata annamam da zo na won yihin tarfuni tibi wum ya pam da simsana ta wum ma ka zan tumtuma na won yihin tarfuni ajuruka ya zamir limam yili wa talamaji ma amina sana na yilnam talam batalan na be bor adua ma mer bla o sakana no sonsam na rasuti wala mbano be bangal ngal maza na malamba afasan na sam mbe sanatu nyahne wa talmona na rasu adua tu mbe sanatu bia ora ko nyala won shi tishi wo puni ko kana on ta dahmo woni na bla ni no kul nyamu nyam furu kan nagba wana kana na on tumo ala fi tumabi kabe yan di zwalensi ka zon wata kpare ka ta suru tu duma na woni na won ye yelma le polo ka jihona na woni dienta da duwa ajibalci su talim afa salamatuna da pana afa to e baba talmona ajibalci su betalmona nere de bol yule na ka soti wabi nebe kadede na ka soti ajirabi mata no yidana sista ilun siyile aji salmu betalmona aji yana ta soti aji salmu wai pyala no na basutu to aji salmu zo na aji salmu wapar babiya ta nona aduwa tirinza ta foriya aji salmu na betalmona no babor aji salmu so ban talmona ka babor aduwa majana bo kuku obatalin na ta sura aduwa tire majali ya du'ur lana wucan kiyama na wuzu mu nan bwa na wuciru tale wa bihma na wun tilba ntiti na wannan mutumin wakatar ta sura aduwa tire dabihi ababu ni da kurli ni dabihi kam bandol sole za ta sura tirba bancin so wa'ala ma za na wun gumba ka ci ashara na lore numsaratin ma na wannan ba za ka tare zahaban be kyon na wanda ta daduwa to ban kam za sai nan phone na da pana na wanda ba daduwa na ban yal zaha ta zaban be kyon na wanda ta za daduwa tun ba to ce yal shir kam zaha na wanda yal garti na wanda ta daduwa gartin so sham na wanda ta daduwa a faida bo sonsam halin yo na ku be sonsam ma bobne na ma wa paya naran yina ma ona suru naran garlala lan dolna na wannan ta katare ta zaha kuran tun no ta aduwa na wanda ta da aduwa ban be yin si ban be katan si kafarin da tirna wani na wanda so kam da aduwa so afa fuzane yalma anteme
تما يلا زون نابي زون تيان سون سنچ كما ينا كات سنيما اوندا بي ين تعدوا كنا نوشن ما كان يلا ما كان فو بيو ما كان فو با فو كورابي تنن تفسير ما كا ناك سوره الدعاء ما وميرا نيلا زوما ko ta addu'a ma din da ma ta so saboda le ko ta addu'a ma zan jo nin kai da mana arzan ne mana ka tishin karan zo ma kanin ne zo ma beke amma tele be pala ko tibi son do biya ton ko yira wato chantan hanne de bimbo kana so haka sai ne to no mi dum ranyo ko chantan can na ka bo ya cancan la karam ko chantan kana bisa ko yira ta halaji sanya pilgo rai sanya pilgo bo chaji to no de ba to ba za pilla chaji ma tiyo na wannan takattara zo na be so san ko yina ka anta puya bismillah bismillahir rahmanir rahim sadaqallahul azim sadaqallahul azimul mutawahhid fil jalali bikamalil جمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك
اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم اجرنا من كل عمل يقربنا الى النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب
يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا مجيد يا الله يا واجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قيوم يا الله يا مقيت يا الله يا مميت يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا هادي يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا نور يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا باقي يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله 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 يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شهر رمضان جاءتنا شهر رمضان جاءتنا شهر رمضان نفيعا صامنا رمضان وفيها الخير والبركة كثير الأجر والنعم